mayam ngasi dinner gidamakta si sebot arangbi hayeko si sebot arangbi ni ngasi sida aina makulo na makhoktora thamkhre ko mayam asi oire adudagi ngasi di si yen saga kangsoi thonglake ko mayam thau chabasu hakchanggidamak afaba oidebako adugidamakta ngasi di chamthong oina chamthong haiba tare kangsoi haiba tare ko adu machak singse si chanam pyas phadigom aduga samuroi ko asi mayam ase thongraga process to yengminase ko mayam ahanbada ko yensa do ising yaudebida khitang khara makhon gidi pura sathiye he khitang khara thau su yaudabani ko si khitang khara kanghan ki se aduga atei singdo mathang hapsin ko asi kuthong sidi aigi style ni ko mayam noina karam thongbra noigi thongbagi style su khara yengbiro ay haibiro sina aigi thongbagi style ko si makhong su yawe ngasigi yen si chamna thongde ro ko sumana ngaktang ki se khara sa do khitang khara kanan ki se ko mahi do manam khara nungsi na ngai ko magi manam si mang na ngai sumana khara puti ki se ko di ka haloi se ko mayam ka di awoi ba ko manam aduna mayam asi oide ko ngatang kut makan da ko si mahal sinde yin sa di mahal ngatang ko thora ise ne haje ising hapsin la se ko ising mahi gidamakta mai gi apamba mongda happa yai ko ising se si andi sumaina hapsin lage asida hujek sebot si sebot arangbodo si hapsin lani matungda sumaina otpi se matungda machu su kharap se ko machu se hapsin bi se masidi thawngol bana te banina masala nung sala se hapra roi se ba ko chamthong ge do banina chi ore adugidi chanam pyas hapchu mamangda si umo amase sumaina thukai bere ko aduga chanam pyas se hapchin bi se si ore ko mayam gidi samuroi su hujik tung hapchin bi se ko aduga phadigom di horen munlamdaida ko munlamdaida happy se adudagidi thangdaramdaida aduga taste kidamakta thum hapchille si oiraka hujik mayam amuka phutpi khise ko mathang khumjillaga phutlaga rai khise mayam makhum hangdoraga muk yengbi se ko karam tawbra insang se si oiraka mahi kitang khara yam diye duna kitang khara phutpi khise ko chumaina thongba su noi su chamna thongba su noi su chabiyo ko thau ngaktang chaba si to thau di yaw di adu orsu mayek to yengo mahaw ni se thau yaw da su ko aduga sigi moigi thau mayam duga aikhoina amuka thau mu khapchinna di ko kadaidagi hakchang da di yarni natra duna yaringkhei chamba cha se hakchang su hakchang gidamak su khandeba yadebani ko mayam se muka ngaktang amuka phutki se mahi do kitang khara yam pibagi ko se sumaina mo hatang yang se ko mayam amuk hi hangdok pirang mo yang se yarabra hujik di yare ko hujik di phadigom hapchin bi se
ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯡꯅꯉꯥꯏ ꯇꯧꯁꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡꯂꯣꯀꯣ ꯊꯣꯡꯂꯒ ꯌꯦꯡꯂꯝꯃꯨꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯟꯁꯥꯒ ꯁꯦꯕꯣꯠ ꯑꯔꯥꯡꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯗꯧ ꯃꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏꯅꯦ ꯊꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯂꯥ ꯅꯨꯡꯁꯂꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯆꯅꯝ ꯄꯤꯌꯥꯁ ꯐꯗꯤꯒꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥ ꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯟꯒ ꯁꯦꯕꯣꯠ ꯑꯔꯥꯡꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯎꯅ ꯆꯥꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯎꯅ ꯆꯥꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ